गोंय मुक्ती उपरांत 54 वर्सांनी कोडार बेतोडेच्या धनगर वाड्यार लायट आनी उदक पावला। मंत्री महादेव नायकान लायट आनी उदकाची लायन सुरू केली। 2017 सोंपता म्हळ्यार खंय शिरोडेच्या 1.5 ते 2,000 लोकांक नोकऱ्यो मेळटल्यो म्हण महादेव नायक थंय उलयला। वर्सां जाली 60-70 वर्सां उदक नाशिल्लें आमकां खूब त्रास काडले। आमचे भुरगीं बाळा शिकले हांगा तेन्ना खूब आमी त्रास काडले। आमी झोपडींनी आसा पळय अजून। शिरोडा मतदारसंघ म्हणजे हो उचलो पावण्यावलो मतदारसंघ। या मतदारसंघात आता काही एक कमी ना, सगळे गजाली आपोआप घडत आयल्या आणि मुखाल्ल्या 2017 सोंपता म्हणल्यार शिरोडा मतदारसंघातले साधारण 1.5 ते 2,000 लोकांक जॉबूय मेळटले हे हांव तुमकां सगळ्यांक उतर दितां। आमच्या ह्या वाठाराक ह्या गवळी समाजाचे दुख्ख आमी कित्येक वर्सां सावन पळयताले। 25 वर्सां फाटीं कितलीच जाणांनी तांकां मोठी मोठी आश्वासनां दिल्लीं पण कोणा कडेन हें शक्य जालें ना। मन लायट नळ सगळ्यांक पावतले अशें सराचे आशिर्वादान आमी आमी 60-70 वर्सां आमी हांगा रावले। आमकां कोणीच आमचें कितें करूं ना। शिरोडे मतदार समाजाचो आमचो मिनिस्टर तेणी आमकां खूब तरेन हेल्प केलो आनी आमच्या दारात 4-5 फावटी येयलो आनी आमकां लायट उदक दिली। आता पळोवया गोंयांतल्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो। फातोर्डा युवा शक्ती संघटनेची 4थी अखिल गोवा श्रीकृष्ण विजयोत्सव सर्त सोमारा 9 तारखेक सांजे 6 वरांचेर मडगांवच्या SGPDA ग्राउंडार जातली। सर्तीत 50, 40 आनी 30 हजारांची इनामां दवरल्यात। फातोर्डा युवा शक्ती ही आमी 4थी वर्स श्रीकृष्ण विजयोत्सव स्पर्धा ही आमी आयोजीत करता। ही स्पर्धा 9 तारखेर सोमार दिसा सांजेच्या 2 वरां स्टार्ट जातली। SGPDAचे पिकअप स्टँड हे ओपन ग्राउंडाचेर जातली। ही स्पर्धेचे फर्स्ट प्राइज जावन आसा 50,000 रुपया, सेकंड प्राइज आसा 40,000, थर्ड प्राइज आसा 30,000 आनी 2 कन्सोलेशन प्राइज आसा 10,000। पोस्ट ऑफिसांनी बऱ्यो सुविधा दिवंक पोस्ट ऑफिसां सेंट्रलायज करपाचो प्लान चल्ला। 15 days back, we have started a mechanized delivery service to the Goa state, in which the parcels are being delivered at the doorstep of the consignee. Earlier, the postman used to go and tell consignee, please come and collect your parcel. But we have already acquired one small vehicle. That vehicle is going to doorstep and delivering parcels, and that vehicle is also being used for letterbox clearance. That means you put a letter in the letterbox. Many times it used to happen that the clearance of letterboxes used to be delayed. So we thought, let us mechanize the letterbox clearance. So letterbox clearance has been mechanized. That means vehicle will go and collect the letters from the letterboxes and also deliver the parcels. पोस्टाचे स्टॅम्प एकठांय करपी नावेलीचे देविदास असोल्डेकाराच्या 450 परस चड पोस्ट स्टॅम्पांचे कलेक्शन जालां। That way stamp is around 400, but there are many varieties. Earlier there used to be variety in color as well as the perforation. Different perforation, different color, slight differences. Then there are some stamps where there is a star at the bottom. 13वें गोमंतक महिला साहित्य संमेलन 8 तारखेर आयतारा वास्को बायणाच्या रवींद्र भवनात जातले। 13वं गोमंतक महिला साहित्य संमेलन वास्कोमध्ये होतंय। प्रेरणा आम्हाला मिळावी अशा चांगल्या प्रसिद्ध लेखिका, कलाकार अशा आम्ही बाहेरून आणतो। यावर्षी आरती अंकलीकर गायिका आणि त्यांचीच मुलगी दिल दोस्ती दुनियादारी ही झी मराठीवर जी सिरियल गाजतीये त्याच्यामध्ये ती कलाकार आहे। या दोघींची मुलाखत या संमेलनाचं वैशिष्ट्य ठरणार आहे। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। FC गोवाचो स्टार मिडफिल्डर जोफ्रे आणि बाकीचे प्लेयर शुक्रारा मिरामारच्या रोजरी स्कुलांत गेले। प्लेयर विद्यार्थ्यांक मेळ्ळे। ब्राझिलियन स्ट्रायकर आशिल्लो रोनाल्डोय आशिल्लो। राज्यांत तळागाळात फुटबॉल पात्रांक FC गोवान ही मोहीम सुरू केल्या। ह्या कार्यावळीत भाग घेवचो म्हण तंत्रीक संचालक कॅट्स नायडून उलो मारला। It's very exciting for us because people here is showing us a lot of warmth and all the crowd is very close to us, so big experience and we are very happy and proud to be here. It's good to play for FC Goa and it's remain my home team. I am very happy FC Goa. Yeah.
for sure. I'm very happy to be here. I was last season. It was a very big experience, and I'm very grateful to Kolkata because, not only because we win the champion, because people there is very kindly with me and friendly. But I'm feeling here that it's, I'm right to come. Now I'm better, so happy to be with both teams, but I prefer Goa. Yeah. And FC Goa is to extend in getting and embracing all the kids in Goa as far as it can go. We have 16 centers. We're looking in the long term to put an academy together. In the interim, we're looking at high performance centers. So the goal is rich, and you guys, boys and girls, football is for all of you all. You'll need to participate. It's not about winning, it's about learning. इतल्या हे खबराचित्र हांगा सोंपला. पळयतात प्रुडंट. नमस्कार.